Diospaj munayninpi napaykamuykichis tukuy qankunasta. Kunanqa qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna p'anqapi yupayninqa kashan hesq'un. Kay sábado 15 chunka uqniyuq agosto killamanta. Titulontaj nishan Espíritu kayta yachaqanapaj. Kunanqa mañakusunchis allinmanta hapiqanapaj kay yachaqanata. Orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ajinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Introducción. Salmos p'anqapi hatun yupaynintaj kashan pachaq chunka hesq'unniyuq. Huchu yupaynintaj pachaq 15 chunka. Qanqa simi nisqayqiq yachachisqanqa k'anchay hina. Llamp'u sonquyuqkunamantaj yachayta qon. Diospaq palabranqa tukuy pichus munanku yachayta yachachin. Pichus tukuy sonqumanta yachakuyta munanku Diospaq palabranqa yaykun payman sumaqta kutichinanpaq. Ñawirispa Diospaq palabranta chayqa ruwawanchis nuqanchistaqa kichariyta chantapis kallpachawanchis yuyayninchikta sichus nuqanchis hap'ikusunchis yuyaychasunchis Diospaq palabranta chantapis Espíritu Santopis nuqanchispi kashan kayqa hanaq pachamanta chiqan allin yaykushan nuqanchisman sonqonchisman llimpuchinanpaq chantapis sumaq kananchikpaq paypaq hina nuqanchis entendinanchis tiyan ñawirinanchis tiyan chiqan palabranqa Diospaq palabranqa nuqanchispi sonqonchispi llank'an Espíritu Santo ruwan nuqanchispi sumaq kananchispaq yuyayniykitapis payqa kallpachanqa. Kunanqa chaymanta parlasunchis imaynatachus nuqanchisqa hap'iqana tiyan Espíritu Santowan Diospaq palabranta chayqa kutirichinan tiyan llank'anan tiyan sonqonchispi sumaq kananchikpaq. Amén. Ñawpatapukuy imatataq Diospaq propósitun willarananchikpaq chay yachayta? Kay tapukuyta qusunchis hermana Ángela. Pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi. Allin p'unchay kachun, Guatemala saludaremuykichis hermanos. Kay pagarinpi Guatemala jawaris. ¿Cuál es el propósito de Dios al difundir su sabiduría? Quechuapiqa imataq chay propósito tata Diospata yachachiyta haywaytawan runaman kay wawasninman imataqri propósito nin. Entonces kay Isaías libroman hinaqa nishan ahinata. Hamunqanku ashka pueblos. Ninqanku hamuychis, wicharina haqay monteman, monte de Jehová, tata Diospaq wasinman, de Jacobman. Chaypitaq yachachiwasun, yanninpi purinanchispaq, imaynatachu chay sendanpi purinanchispaq, porque haqay Sionmanta lluqsinqa nin tata Diospaq leynin, y Jerusalenmantantaq palabra de Jehová nin. Entonces ahinata chay Isaías libropi kay Isaías iskay versículo 15 nishan. Entonces mayqintaq chay propósito tata Diospaq
kay difundispa kay yachayta quspa runamasiman, entonces yanninpi purinanchispaq. Pay yachachiwanchis, Diospaq palabran yachachiwanchis imaynatachus purinanchista chay sendanpi. Imaynatachus nuqanchis yachaytawan kasunanchis tiyan chay leynenta, palabranta. Anchayta qhawaspataq runasqa ninqanku haku nuqanchispis, pueblos ninqanku nin haku nuqanchispis wicharina haqay monteman, Tata Diospaq wasinman. Haqaypi yachachiwasun nuqanchistapis yanninpi purinanchispaq nispa. Ahinata nuqanchispis luz kananchis tiyan kay laqa mundupi. Mana riqsis Tata Diosta riqsinku, ashkha runas mana riqsinkuchu, anchaypi kananchis tiyan k'anchay. Nuqanchis niqta maychika runas yachakunkuman palabranmanta, Tata Diospaq munakuyninmanta. Anchayraykutaq entonces chay propósito runas ashkha convirtikunanta, yanninpi purinanta. Chay Tata Diospaq munakuyninqa, leyninta hallch'ananku tiyan. Chantapis palabranta kasunata munan Tata Dios ninchis. Yachachiwanchis nuqanchista, entonces nuqanchispis kananchis tiyan k'anchay, mana riqsiqkunapaq k'anchay. Ahinamanta ashkha convirtikunankupaq, ashkha runas sirvinankupaq Tata Diosta. Chayta kay huk watukuypi yacharichiwanchis hermanos, que nuqanchis imantachu haqay tiempopi judíos, haqay judíos tiempopi paykunaqa kananku karqa luz k'anchay gentilispaq. Ahinata maychika runa convirtikunankupaq, pero hay veces paykunaqa mana compartisqankuchu, mana willarasqankuchu gentilismanqa, solo paykunalla creekurqanku Tata Diospaq pueblon. Pero nuqanchispis ahina fallasunman, pantasunman imantas paykunapas pantarqanku hinata pero mana hina nuqanchis kananchischu tiyan, sino nuqanchisqa yachachinanchis tiyan runa masinchisman yachaytawan, imayntachus Tata Dios yachachiwanchis, palabran niqta, leynin niqta, entonces nuqanchismi chayman hina purinanchis tiyan y ahina purispataq luz kananchis kashan Tata Diospaq palabranta riqsichinanchis kashan nuqanchispis runa masinchisman hermanos, familiares ninchismanpis. Ahinata kay paqarinpi yachaqashanchis hermanos. Pachi, hermana Ángela, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamuykichis tukuypichus uyarimushanku haqay Santa Cruz llaqtamanta. Iskay kaq tapukuytaq nishan. Ima principiostaq rikuchiwanchis tukuy Tata Diospaq kamachiynin? Kay tapukuyta qosunchis hermano Guido. Pay kutichimunqa haqay Mendoza llaqtamanta. Pachi, hermano Richard. Imaynalla munasaq hermanos, Dios tatanpaq sutinpi napaykamuykichis uq kutitawan. Kunanqa kutichisunchis kay iskay kaq tapukuyta. Imaynatachus Dios tatanchik palabranpi yachachiwasunchis kunanqa. Kay kutipiqa niwanchis parlawanchis kay fariseosmanta. Fariseos nin mandasqanku kay discipulusninta, Herodianoswan nisqanku richish Jesusman, paykunaqa urmachiy munarqanku Jesusmanqa. Chayrayku kayta tapusqanku paykunaqa. Maestro nisqanku, yachachiq, nuqayku yachayku kan, munakunki kay chiqanchayta, kan yachachinki chiqan kaq llanta Dios tatanchikpaqta y kan mana nipita hawachinkichu. Kayta paykuna yacharqanku, imarayku yacharqankuri. Chaykunaqa uyarisqanku Dios tatanchikpaqta, Jesuspaqta. Paykunaqa rikusqanku tukuy imata ruwasqanta Jesusqa. Chayrayku hinata parlarqanku. Jesus k'anchayhina karqa, tukuy runa rikurqanku imaynachus pay karqa. Hinata uqtawan nuqanchis kana hermanos. Jesusqa yachachirqa munakuywan,
Jesusqa yachachirqa justiciawan, riqsiywan, comentariopipis niwanchis Jesus hatun yachachiq karqa kay mundupiqa, kay pachapiqa. Payqa tukuy runaman kay yachayta apamusqa hanaq pachamanta. Payqa kunan hermano, hermana yachachiy munan payqa. Payqa nin waway nuqa yachachiy munayki kay yachaytaqa. Kay yachayqa mana kay pachamantachu, sino hanaq pachamanta. Paykuna nisunki, waway, sunquykita kichariway, nuqa yachachisqayki tukuy imata. Sitch nuqanchis kay sunqunchista kicharinchis pay kaykunata yachachiwasun. Amén. Pachi, hermano Guido, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamukichis tukuy pichus uyarimushanku, haqay Argentina suyumanta. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Imayna kaytataq wiñachin haqay hanaq pachamanta hamuq yachachiy? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan, pay kashan Yallawa llaqtapi, chaymanta kutichimunqa. Agradecini Tata Diosman, imaraykuchus palabranta qhawarikusunchis, kay Juan p'ankapi, hatun kaq kasan suqta, huch'uynintaq nin kasan tawa chunka pisqayuq, kay hinamanta nin. Profetasqa qillqasqanpi nin, Diosqa tukuyman yachachinqa nispa, hinata Dios tataman uyariqkuna paymanta yachachiqkunataq nuqaman hamunqa nispa, ¿sí? Entonces imanin kaypiqa ñawpas profetaspiqa qillqasqaña karqa, pero imata qillqasqa que Tata Dios nin yachachiwasunchis, payqa pusakuwasunchis mayqinchus chiqanchayta. Pichus chay chiqanchayta uyariq Tata Diosmantaqa nin Señor Jesucristonchikqa, Tata Diosmanta pichus uyarinchayqa nuqaman hamunqa. Entonces hermanos niy, Tata Diosqa Jesusman apawanchis, Jesusman chimpachiwanchis, paymanta astawan yachaqanapaq. Nuqanchis chayrayku único kay ñanpi tiyapanchis Señor Jesucristo. A veces mana payta qhawanchis, pero Tata Diosqa munan que payta qhawakunanchis tiyan. Imatachus ruwasun chay kay hallp'apatapi kay chayqa Tata Diospaq chayqa sumaqta ruwananchis tiyan, sumaqta chay ruwasqanchisqa ruwananchis tiyan. Si nuqanchis predicamunanchis tiyan chayqa sumaqta predicamunanchis tiyan, sumaq willarimunanchis tiyan Diospaq munakuynimanta, chayrayku nuqanchisqa kay Dios munakuyninpiqa wiñananchis tiyan, astawan nuqanchis Señor Jesucristota riqsinanchis tiyan, astawan nuqanchis yachaqananchis tiyan. Imantachu kay santuariomantaqa nuqanchis a vecesqa mana entiendinchis, pero kay santuariomantaqani sumaqta estudiaranchis tiyan, imaraykuchus pueblo hinaqa yachaqananchis tiyan sumaqta kay santuariomanta nin hermanos niy. Chayrayku nuqanchisqa kay umanchistaqa nin mana funcionachinchischu Tata Diospaq, mana a veces piensaninchis sumaqta nin, pero kay p'iqiñanchistaqa nin sumaqtan funcionachinanchis tiyan kay Diospaq ñanninpiqa, mana pantashpa, mana imata ruwaspa. Chayrayku nin nuqanchis kananchikpa nin huk sumaq cristiano yachayniyuq hina kananchis nin hermanos nin. Sumaq mana huk sumaq runa yachayniyuqqa mana fácil pantanchu, ni parlayninpi, ni ruwayninpi, ni puriyninpi mana pantanchu. Hina nuqanchis kananchis tiyan kay ñanpiqa mana pantashpa, chiqanta Tata Diospa hina parlarinanchis tiyan, willarinanchis tiyan. Chay kashan nuqanchispaq kamachiy Tata Diosmanta y chaytaqa mana huk ladoman chiklananchikchu tiyan, más bien sunqunchikpi hap'ikunanchis tiyan hermanos. Tata Dios bendichun palabranta. Amén hermanos. Pachi, hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta.
napaykumikichis tukuy pichush uyarimushanku yallawa llaqtamanta. Tawa kaq tapukuytaq nishan. Ima ruwaykunawantaq compañawanchik haqay hanaq pachamanta hap'isqanchis yuyayta. Kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso pay kashan haqay Caranavi llaqtapi. Munasqa hermanosni hatun napaykuy tata Diospaq munakuyninwan. Kunan kutichisunchik kay tawa kaq tapukuyta yachakushanchik kay yachachina p'anqamanta imaynatataq nuqanchis chiqan kaqtapuni yachakunanchik tiyan sapa p'unchay. Kay tawa kaq tapukuytataq kutichisunchik kay Juan p'anqapi hatun yupayninqa kashan pusaq huch'uy yupayninta kashan iskay chunka pusaqniyuq. Ajinamanta tata Diospaq parlayninqa niwanchik. Jesusqa kutichirqa paykunaman. Mayk'aqchus hata uqarisqa kanqa Diospaq churinqa. Chaymanta qankuna yachankichik nuqa kasqayta. Imana imatapis sapallaymantaqa ruwanichu. Mana chayqa tukuy imatacha tatay yachachiwan kayta uchayta parlani. Ajinata Jesús nisharqa kay runasman. Kay tapukuypitaq sut'imanta niwanchik imataq qhatinawanchik imataq kumpañanawanchik tiyan haqay hanaq pachamanta yachayta hap'isqanchikmanta. Tata Diospaq palabran niwanchik Jesusqa nirqa mana imatapis sapallanmantaqa ruwarqachu payqa. Mana chayqa tukuy imatacha tatan yachachisqa hanaq pachamanta pacha Espiritu Santuwan chayta payqa parlarqa. Sapa p'unchay payqa yachachirqa chay tukuy runasman. Imana Jesus sapallanmantachu ruwarqa. Chayrayku nuqanchik wawasnin kanchik sapa nuqanchikta qhatinawanchik tiyan chay Espiritu. Jesusqa nirqa nuqa kani k'anchay. Jesusqa nirqa nuqa kani haqay hanaq pachamanta hamuq t'anta. Nuqa kani kay punku. Nuqa kani chay huch'uy ñanña. Ajinamanta payqa yachachirqa nuqanchik wawasnin kanchik. Chayrayku k'anchananchik tiyan mana yachachiyta atisunmanchu imaynatacha nuqa creyeni ajinamantaqa. Mana chayqa imaynatacha tata Dios yachachiwanchik. Jesús kay p'anqapi saqirqa chay tukuy yachachiykunasta chayta parlananchik tiyan sapa nuqanchik. Maypitaq chayqa kashan tata Diospaq palabranpi kashan. Kaypi chay yachachiykunaqa kashan chay nuqanchikta sapa p'unchay qhatinawanchik tiyan Jesucristo yachachisqasnin. Kay notapiqa niwanchik tata Diospaq palabrallan hap'isqa kanan tiyan como fundamento nuqanchikpaq creyisqanchikpi. Hap'isqallataq kanan tiyan tukuy yachaywan umapi ajinamanta sunqunchik ukhupi. Ajinata yachachiwanchik tukuy kawsayninchikpi tukuy sapa p'unchay kawsayninchikpi kay tata Diospaq yachachisqallan kanan tiyan. Juan p'anqapi hatun yupaynin kashan chunka phisqayuq huch'uy yupaynin kashan phisqa chaypi payqa niwanchik Jesucristo niwanchik nuqamanta karupiqa ni imatapis ruwayta atinkichu. Jesusmanta karupiqa ni imata ruwayta atisunmanchu munasqa runa masi. Pero Jesuswanqa tukuy imata ruwayta atisunman. Pay yachachiwanchik ajinamanta ñawpaqman riyta atisunman. Munasqa hermanos, mana imatapis nuqanchikmanta parlananchikchu tiyan, mana chayqa tata Dios imaynatacha yachachiwanchik kay palabran niqta ajinata yachachinanchik tiyan. Tata Dios yanapawasukchun sapa nuqanchikta. Amén.
Pachi, hermano Narciso, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta napaykamunkichis tukuy pichush uyramushanku Caranavi llaqtamanta. Pesca kaq tapukuytaq nishan ima allin kikin caracteristicataq tiyan chay hanaq pachamanta kamachiyninpi kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino pay kashan Santa Cruz llaqtapi. Buenas hermanos, hatun saludo tukuy qankunapaq kay Santa Cruz llaqtamanta pacha. Tata Diosqa uqyachayta wasqanchis noqanchisman entendenanchispaq palabranta. Kay Tata Dios cosinanqa espiritual. Entonces chayman chayta entendenanchis tiyan tukuy mayqinkunachus paymanta yachakuy munaspaq. Kunantaq tiyapuanchis kay leccionenchispe kay phishqa kaq tapukuy chayman hinanin Diospaq imataq noqanchista identificawanchis kunan Tata Diospaq o cosas celestiales rinin. ¿Qué característica identificativa tiene la instrucción celestial? Entonces kay Diospaq palabranga niwanchis kay Corintios manhinaga noqanchisqa parlanchis mana kay mundo yachayman hinachu, nitaq runaspaq yachayninwanchu, sino noqanchisqa parlanchis Tata Diospaq yachayninwan, Espíritu Santo yachayninwan. Entonces, mayqinchus noqanchis Diospaq palabranpi creenchis, entonces chayqa ninkaypi nos identifica con Cristo. O sea, noqanchisqa nos identificamos, o sea, Tata Dioswan, ¿ya? Tata Dioswan, chantapis kay hanaqpachi yachakuyqa, Tata Diospaq yachakuyninqa manchay hatunmin, mana kay runaq yachaynin hinallachu, sinoqa manchay hatun yachakuy. Tal vez pise entendenchis o pise entendenko chay Tata Diospaq yachakuyninta. Entonces, noqanchisqa paypaq palabranta leyspaqa en Jesucristowan identificakunchis, hanaq pachawan igualanchis. Chantapis kay Diospaq palabranqa cheganta pusawanchis allin ruanasman. Chantaqa Diospaq palabranqa Espíritu Santowan chawanchis. Chantapis yachachiwanchis Tata Diosta o Jesucristuta obedecenata. Chantapis Señor Jesucristo ya sarusqasninta sarunchis o purinchis. Entonces, unas hermanos, Diospaq palabranqa manchay allin tukuy noqanchispaq imaraykuchus Diospaq palabranqa limpo tukuy runaspaq piskunachus yachakuy munanchis tukuy paykunapaq allin. Entonces noqanchisqa unas hermanos parlanchis nin con sabiduría celestial, no con la sabiduría humana. Entonces ajina Diospaq palabranqa unas hermanos ni Tata Dios tukuy qankunata bendecisuchun hatunmanta, qankunapis astawan familiares yakuychis kay Diospaq palabranwan ajinamanta noqanchisqa p'unchay Tata Dioswan kawsanapaq limpo kawsaypi kay pachapi kawsakusunman ya haqay hanaq pacha kawsayta. Munasqa hermanos ni chay hatun deseo tukuy qankunapaq. Amén. Pachi Pastor Corsino, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Soqta kaq tapukuytaq nishan. Maytaq kanantiyan kuskan chay yachaykunamanta kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio, pay kashan Cochabamba llaqtapi. Qhawarisунchik kay suqta kaq tapukuyta. Kay suqta kaq tapukuypiqa nishawanchik mayqintataq astawan nuqanchik sumaqta yachakunanchik rin. Nishawanchik kaytaqa Señorninchik Jesús nasikusqan k'aspi cruzpi wañusqan p'amp'akusqan kimsa p'unchaymanta kawsarimusqan chaymantataq hanaq pachaman
riporqa achay. Chayta yachananchik tiyan sumaqta. Chayta nishawanchik Tata Diospaq palabranqa. Chaymanta astawan nuqanchikqa llakikunanchik tiyan. Porque chayta nishawanchik Tata Dios palabranqa. Chayrayku Tata Dios palabranqa niwanchik haynamanta. Kay Hechos libropiqa hatun chillay y llata huch'uchillayni. Teófilo nisharqa hinata. Teófilo ñawpaq qillqasqanpi nirqaniña imaynatachus Jesus qallariymanta pacha tukuy imata ruwasqanta yachachisqanmantawan hanaq pachaman ripunan chay p'unchaykama Jesus manaraq hanaq pachaman ripushaspa Espíritu Santo niqta kamachisqanta qurqa akllasqa apostolesninman. Entonces tukuy chaytay apostolesninmanqa yachachirqa, willasharqa Señor Jesús. Entonces chayta nishawanchik Tata Diospaq palabran. Nillawanchiktaq Tata Diospaq palabranqa hinamanta. Señor ninchik Jesusqa hinamanta payqa kasharqa llaki. Chaymanta tukuy hallp'api laqayaykurqa. Chay p'unchaymanta sama urakama. Chay pacha Jesusqa sinch'ita qaparirqa Eloi, Eloi, lima sabatani nispa. Chayniyta munan Diosniy, imaraykutaq saqiripariwankiri nispa. Hinata Señorinchik Jesusqa sufrirqa k'aspi cruzpi yawarta hich'arqa qampaq nuqapaq y tukuy kay mundo junta runa kawsakunchik chaypaq. Chaymi kashan salvación, chay nuqanchikpaqqa. Chay momento nuqanchiktaqa huchanchikta apasharqa. Nuqanchik lugarninchikpi wañusharqa. Nuqanchik lugarninchikpi sufrisharqa. Nuqanchik lugarninchikpi yawarta hich'asharqa. Nuqanchik lugarninchikpi payqa chay hinata ñak'arisharqa. Chaymi munakuy. Chaymi nuqanchikqa, chayraykumi nuqanchikqa salvo kanchik. Chaymantaqa chaypi hinata wanchisqa karqa. Kinsa p'unchaymantataq kawsarimpuytawantaqri tawa chunka tiyastawanraq kawsakurqa kay hallp'apatapi. Chay tawa chunka tiyamantataq kunanqa hanaq pachaman wicharipun. Chayrayku niwanchik Tata Diospaq palabranqa hinamanta kay Hechos hatun chillaypi y huch'uykaq nisqunqa huch'uy chillaypiqa. Chanta nisqanmantataq apostolisman chanta nisqantawantaq apostolisnin qhawashaqtinku Jesusqa hanaq pachaman uqarisqa karqa. Phuyutaq p'ampaykuspa ñawisninkumanta payta pakaykurqa. Jesus ripushaqtin apostolesqa patata qhawaspallapuni kasharqanku. Chayllamantaq iskay qaris llata rikhurimurqanku yuraq p'achasniyuq paykunaq qayllankuman. Paykunamantaq nirqanku: Galileokuna, imaraykutaq patata qhawashankichikri qhawaspallapuniri kashankichikri. Kay kikin Jesus imaynatachus qankuna ukhumanta hanaq pachaman ripun, hinallatataq tawan kutirimunqa. Imaynatachus ripuqta rikunkichik, hinallatataq rikusunchik kutimushaqta. Entonces chayta nisharqa. Entonces
Chayta nuqanchik hap'inastian. Chayrayku Señorninchik Jesusqa nuqanchikpaq nasikurqa, nuqanchikpaq chay kinsa chunka kinsayuq wata kusqanniyuqta kawsarqa hallp'apatapi. Nuqanchikpaq yawar hich'arqa, nuqanchikpaq kinsa p'unchaymanta kawsarimun. Kunanqa hanaq pachapi Señorninchik Jesus kashan nuqanchikmanta sayakuq, nuqanchikmanta tukukun nuqanchikta tatanchik, nuqanchikmanta khuyarikuq, tatanmanta mayashan nuqanchik salvo kananchikpaq amigo, hermano. Entonces chayma kashasqa kay Tata Diospaq palabranpiqa kay suqta kaq tapukuypiqa chayta nishawanchik Tata Diospaq palabranqa. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén, hermana. Tata Dios llawan kawsakunakachun sapa pununchay. Pachi, Pastor Demetrio, allin kutichisqaykimanta. Napaykamunkichis tukuy pichus uyarimushanku Cochabamba llaqtamanta. Qanchiskaq tapukuytaq nishan. Ima tikraytaq rikurin chay pichus Dioswan yachachisqa chaypi. Kunanqa kutichisunchis kay qanchiskaq tapukuyta. Efesios p'anqapi hatun yupaynintaq kashantawa huchu yupaynintaq iskay chunka uqniyuqmanta iskay chunka tawakama. Mana chayqa paymanta willaqta uyarirqankichik munasqanman hinataq kawsayta yacharqankichik chayqa kaqta yachachisqanman hina. Chayrayku ñawpaqta imaynatachus kawsaq kankichik chayta saqespa huchallispa purinaman qosqa sonqota wikch'uychik. Chay sonqoqa saqra munayninpaq atipasqan qotiyasqantaq. Qankunari Santo Espíritu yuyayninkichikta mosoqyachinanta saqaychik. Hinataq Diosman rikch'akuq runasqa chay mosoq runa kaywan achawan hina achallikuychik. Chay mosoq runaqa chiqanta ruwaspa purinapi chanta chiqa kaqman hina limpu kawsanapi rikuchikun. Tapukuytaq nishan. Ima tikraytaq rikurin chay pichus Dioswan yachachisqa chaypi. Kaypiqa nishawanchis nuqanchisqa saqena tiyan chay saqra kawsayta. Chay saqra sonqoqa mana uyarinchu Diospaq palabranta. Astawanpis pay rin munasqanman hina mana uyarispa chayta saqaychaq nishawanchis. Espíritu Santo yuyaynikichikta mosoqman kutichinqa. Payllan k'anqa nuqanchispi. Chay mosoq runaqa chiqanta ruwanqa, chiqanta purinqa. Chantapis limpu kawsayman pay rinqa. Hinata Diosqa yachachin. Chay yachachiyqa nuqanchistaqa kutirichiwasun, cambiawasun. Redención llank'ayqa runaspi churanan tiyan Diospaq carácterninta chayman kutirichiwasun. Maypichus nuqanchis allin ruwasqa karqanchis haqayadinpi. Kay cuerpo, kay yuyayninchis chantapis almanchisqa sumaq karqa Diospaq hina. Chaypitaq apakunan tiyan hanaq pachamanta propósito maypichus nuqanchis ruwasqa karqanchik. Kay kashan chay objetivoqa, chay propósitoqa, chay hanaq pacha yachaymanta nuqanchisqa sapa p'unchay Jesucristo carácterninman hina kutinanchis karqa. Kunanqa chay kashan chay propósito kawsayninchikpiqa. Chay munakuy maypichus nuqanchista ruwawanchis chantapis perdonawanchis. Kayqa kashan chay chiqan, chay allin
yachay noqanchespaq. Noqanchesqa kutinanchis tiyan hanaq pachaman. Maypichus Dios churawarqanchis haqay Edenman, chayman kutina tiyan. Chayraykutaq Diospaq palabranqa nishan: Espíritu Santo yuyaynikichikta mosoqyachinanta saqiychik. Espíritu Santo llank'anan tiyan noqanchispi. Pay kutirichiwasun, pay cambiawasun, pay churawasun Jesuspaq carácterninta noqanchispi. Chay kashan llank'ayqa Espíritu Santoqta. Noqanchisqa dejakunanchis tiyan, allinwan k'askakunanchis tiyan payman, kutipunanchis tiyan payman. Ama chay saqra sonqoqa lluqsinanchu tiyan. Astawanpis noqanchesqa saqepuna tiyan chay saqra kawsayta, chay mana allin kawsaytaqa. Amén. Hinamantaqa tukunchis qhawariyta kay yachaqana p'anqata. Bendición kachun tukuy qankunaspaq. Espíritu Santo llank'achun sonqonninchispi, tukuy qankunaspi. Ñawirina kachun Diospaq palabranta. Amén. Munasqa tatay, qan kashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawashniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawashniykita yanapay tatay, kallpachay, Espíritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sonqoykupi tatay. Angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawashniykita. Qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.